Kukuruz Dragulj ravnice naziv je manifestacije posvećene kukuruzu koja se već 9 godina tradicionalno održava u Debeljači, a u organizaciji Udruženja žena Bulka. Manifestacija je okupila udruženja žena ne samo iz opštine Kovačica, već iz celog Južnog Banata. Istakla je Eva Nać, predsjednica Udruženja žena Bulka iz Debeljače. Pa jako veliko imamo zainteresovani, sve imamo od kukuruza, pošto dani kukuruza, imamo takmičenje, uklunjenje kukuruza, 4 kategorije, poslije skakanje u džaku i natezanje konopaca. I ocjenjuje se najlepši štand i najbolji specijalitet od kukuruza. Na štandovima su bili izloženi slatki i slani specijaliteti od kukuruza, ručni radovi i dekoracije sa motivima ove poljoprivredne kulture. Danas smo veoma srećni, ja i posebno lično, jer sam prvi put ovdje u Debeljači i možemo da kažemo da smo doneli sve i svašta da bi reprezentovali naš Uzdin i naše bakice. Imamo razne kolače od kukuruza, radni sto, da tako kažem, štand nam je sa našim stvarima iz Uzdina. Malo pre sam bila i na takmičenju čišćenja kukuruza. Neke ženice su osvojile prvo, drugo, treće mesto. Ovdje nam je raznovrsna i hrana, imamo više stvari koje nikad nisam vidjela i puno dece, veselja i hvala gazdama što su nas zvali. Smo pripremili mnogo raznovrsnih kolača sa kukuruzom, na bazi kukuruza, slatkih i slanih, kao i dekoracije raznih jesenjih motiva. Za ovu manifestaciju je naše udruženje izašlo sa delom proizvoda koje pravi i koje priprema, to su naši pripravci. Inače, naše udruženje se, osim toga što se bavi izradom prirodne kozmetike i njenom distribucijom, bavi i proučavanjem istorije farmaceutske tehnologije i istorije apoteka, koje u našem mestu ima dugu tradiciju. Dakle, mi se spremamo da dogodine proslavimo 140 godina kako u Varoši postoji javna apoteka i 211. godišnjicu kako postoji apotekarska služba. Pored izložbe specijaliteta i rukotvorina, organizovan je i zabavni program za decu i odrasle, kao što je skakanje u džaku, natezanje konopca i ručno krunjenje kukuruza. Ovogodišnja manifestacija održana je u okviru manifestacije Dani Debeljače, istakao je Stevan Lazički, predsjednik Saveta mesne zajednice Debeljača. Svi u selu znamo još od vajkada kako se kukuruz brao. Prvo je to bilo ručno branje kukuruza, zatim sečenje toluzine. To je bilo jedno fino, lepo druženje, praćeno uz pesmu, uz igru, naš domaći banatski fruštuk. Zatim se išlo kući uz kola sa pesmom, skidao se kukuruz. Mi smo želeli jednostavno da nastavimo tu tradiciju da bi i naši najmlađi, najmiliji vidjeli kako se to nekada radilo. Nadamo se i sačuvat će ovo i nastavit će preneći na njihovo pokolenje. Manifestacija posvećena najrasprostranjenijoj poljoprivrednoj kulturi opštini Kovačica je bila i humanitarnog karaktera. Nakon dnevnog programa u Domu kulture Jože Fatila bio je održan kukuruz Baću Bal.